Bujo genua mewa pirasike kwe indaya ma nungum ujube mona no kiwen. Indaya nij oshke ikadowana nungum. Aho inga ikado iu basic ikadowan basic oshke ikadowana nungum. Iu na nemijin oshke ikadowana iu Ozaawi mishiimin. Ozaawi mishiimin. Can we use it again? Ozaawi mishiimin. Ozaawi mishiimin. Gintam. Gidai gedot. Nemijin Ozaawi mishiimin. When you're done. Nemijin Ozaawi mishiimin. Gintam. Gidai gedot. Onajishin. It done. Nemijin Ozaawi mishiimin. Gintam gidai gedot. Nemijin Ozaawi mishiimin. Bababi ginda. Nemijin Ozaawi mishiimin. Gintam gidai gedot. Bababi ginda. Shout it. Nemijin. Ganja. Nemijin Ozaawi mishiimin. Gintam. Iu ingo basic iu oshke ikadowanan basic. Nijing ikadowanan nungum iu. Nij oshke ikadowanan iu. Niminikwe. Aniibiishaaboo. Oshke ikadowanan iu. Aniibiishaaboo. Gintam. It done. Iu. Niminikwe. Aniibiishaaboo. When you're done, say it carefully. Niminikwe. Aniibiishaaboo. Ginatam. When you're done. It done. Niminikwe aniibiishaaboo. Niminikwe aniibiishaaboo. Ginatam. It done. Bababi ginda iu ikadowanan. Niminikwe aniibiishaaboo. Gintam. Bababi ginda. Gimeno tagos. Kiwi ikadoni oshke ikadowana nungum. So those new phrases that you learned today are I am eating an orange. An orange. Minawa, that's our nemijin Ozaawi mishiimin. And then our second sentence for today was niminikwe aniibiishaaboo, which is I am drinking tea. I am drinking tea. So we're going to say that one more time, practice one more time, our two new phrases for the day. Nemijin Ozaawi mishiimin. Second phrase, niminikwe aniibiishaaboo. Mise iyo nungu miigwech bisandawian. Gigawamin wayiba.